Vha muta wa Vho-Phontso Ngomani vha khou balelwa u ṱanganedza Bulayo ḽa ṅwana wavho. Vho Ngomani vho hombokiwa vha ṱhavhiwa kha thumbu vha siho vha tshi khou senga na vhadzimu. Ho no fhela tshifhinga vho ḓo waniwa nga muṅwe wa vhadzulapo vha si tsha tou kona u fema zwavhuḓi, he oyo mudzulapo a vhidza ambuḽentse. Vho Ngomani vho lovha vha tshi tou swika vhuongeloni ha Maphuta. She was stabbed on her tummy with a screwdriver, and that happened before 7 p.m. and she was found at 21 after 21 hours. Vha muta wa uyo mufumakadzi vha ri vha khou ṱoḓa vhavhulayi vha tshi dzhielwa vhukando ha mulayo. It's so painful to me. It hurts me so much. It's a blow. It hurts me so much. I'm so broken. Huna u gonyela nṱha ha mivhigo ya zwa u shumisiwa ha zwidzidzivhadzi vhuponi uho kha miṅwaha yo fhiraho. Vhadzulapo vha ri ezwi ndi zwithu zwine zwa khou sia hu na u engedzea ha tshivhalo tsha maitele a u homboka. The crime is high here, and then people they've been killed. Here, if you can check here, we have our sister Ponzo, she passed away from this passage. We have also one of our brothers, the Savannah guy, who it was Sydney, I think. Then he died here, same style with a screwdriver. Mapholisa a vho ngo wanala uri vha bve mulomo.